Empungi nizijangwe kizibu chenjara kikatandika bwanyuma y'ebitongore ebyabere nibahereza ebyokurya kwemerezamu hamwe no kuchendeza ha sente zibabere nibabahereza buri kwezi. Tukabane tukwati mitwarisha tunigicweka ubundi ninkumisha tubazagaruka bazishara ati tukwati mutwaro kumwe ninkumirizo kumwe abengi bakabihaho no kubihaho waje mu caro kuja gusaka umutaka wamukore nk'imisi 3 nanga 2 waje kumwishuza akagushira igitoki ngo wacibye akagukubitirayo kazimeze nabi. Je turasaba ngo mutiyambe twongeze rwose kumere tubone ico kujya turike no kuja mu caro twicare mu nkambi yacu. David Mupenzi chairman w'Empungi mu Ntamba Biniga omukampu ya Kyaka nagira ngo emishango y'obushuma n'obwisi eyongire omukampu habwo obushuma ate kiretera abantu okubanjara era nga bwe nakyogedde kati omuntu ava munagende oliyo mu lukoba bagamba mu lukoba eyo kabambe abarefugije batera okufuna emmere gye bagenda okupaka se aba bakubirayo babatirayo eyo buhanjara tebalina kyakola. Ebiragiro bya Uganda bikwata Empungi eshimire kuba erahebwa itaka ekahinge kebisa cyonka kizibe kitwine hano yanko mu Kyaka II refugee settlement na hani noshanga itaka tiri kweyongera cyonka Empungi nizeyongera. Ebi nebindi bigambirwa kitongwe cya Kyegegwa Foundation kibeni cyayo obuhwezi bw'ebyokurya hamwe n'ebikwato byo munju aha Empungi ziri kurenga omutwaro gumwe mu kampu egi. Uganda mwina sente ne muri bakodo esente ze mutwala mu mabala esente ze mukozesa birala sigana bulamu wa mwino okusanyuka ate sibasalirawo n'esente za bia ngo bado ogenda kunywa bia crate 10 ate sikwata esente za bia crate echi mutwala kuna osobola okula makawuka n'oba kuguyamba n'ofuna empisa. Dr. Kedizuru bayigire Empungi obutahwa masiko ngo ahubwo kuba Empungi tugwe muheru. President Paul Kagame omukulembeze w'e Rwanda yali naye munonyi wacu wa Udamu n'Abanyarwanda bangi olwalwo bamanyi nnyo e Rwanda ne Uganda. Kakati tuzaamu essuubi nti kakati okubeera munonyi wa Udamu si mbeera ya lubeerera. Kampu ya Kyaka ya kabiri erina obuhango bwa square miles 81 kandi neturwa Empungi ziri kurenga omu mitwaro 11. Gasha kwa Philip Murangira.